Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sa ngapada. Manibod dito in Nemars Studio. At to'y manay na sumangbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakaibasahan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biag ti maysa nga pagayam tayo nga agproblema ken nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Ken to'y manen ni kasin yo nga Yongyong Ruiz nga umay manen mang ted biag ti maysa nga pakasaritaan wenno maysa nga surat nga iti udi na ket adda parikot na nga intay to balakada na. Ket padaanan tayo ti napadayawan na surat nga may kanbiag ita nga malem mga kasin iti dito nga programa. Ti problem of the day ni Sammy iti Lawag City nga inna pinauluan iti ti ayat ti maysa abalo. Sagudayan nga ro ti surat ni pagayam ang nagpailinged itinagan as Sammy. Dear Kasin, umuna ti amin kablawang kay man tinaragsak nga panagbibuyayo, naragsak nga aldawyo di tanay mas studio, kastameten kadigiti padak nga dumdumngeg kay nagbibuya, naragsak ka panagbibuya met kada kayo, sa dinuman nga paset ti lubong ti ayanyo. Kaya't kumamet nga ibinglay ti pakasarita kasinyong kaya't kuman nga maamuan ti kapanunutan nyo, kaya't kuman ti agkid daw ti balakad yo ta itagdama, at daanak iti parikot iti asawak nga ni Chona. Ngemsakbay kadeta iyam amok man ti bagik ilinged naklatan iti tinaga na Sammy nga tuboy ti Lawag City. Sangapulo atawen nga nagabrodak kasinyong. Sangapulo atawen met nga awanti nagbalin nga kayan ayat ko. Impamaysak ti panagtrabaho ken panagurnong ko tati kayat ko ket mayaon ko ti pamilyak iti rigat. Ket kalpasan di sangapulo atawen nagked-inkeddengkon nga agforgudakon ta adametin ti sangkabasit nga daga nga sangkabasit nga talon nga nagatang ko nga talunet. Kastameten natulungak meten ti kakaiso na kabsat ko iti panagadal na. Napapintas ko met basit ti balay mi. Ang empty kurang nalaengen kasinyong ket katakta ko nainay ko iti biyag. Takanayon nga palagip datatang ken nanang ti panagsimpak iti biyag. Tayo no naanak pa yan ti kabagkabsat ko nga nagasawa. Ngemlimed kadakwada mga kasin ti may sarason no apay nga nagabrodak ket sala nga gaputa kayat ko nga may kan itinapinda sa biag ti pamilyak no di ket kayat ko idi ti umadayo tapno mailiwliwag ko ti sakit tinakem ko idi ta saan na siyak ti pinili ni Chona. Idi sa bali nga lalaki tinaklon na nga ison tinakikalaysaan na. Ni Chona kasinyong ti ibilang ko nga first love ko. High school kami pa idi ket adan panagayat ko ngem saan ko nga naipudno ken kuana gaputa. Mabainak idi ta kas kadakwada ket nanumumutlaeng ti biag mi. Ket idi agbasa kami iti kolehiyo. Agpadalang mo't nga nagpatingga kami iti first year college ket nagtrabaho kami. Gaputa sa anak nga nakaadal gagangay laeng met tinagbalin nga trabaho ket ad-adan nga kasla nababat kasla bimabati kumpiyansak nga mangipudno ti panagayat ko kini Chona. Aging nga nadamag kulatan nga adda sa bali alalaki nga agar-arem ken kuana ket ijay kulangan na nga naala ti riknak ijay lang nga naitored ko ti nangipudno ti panagayat ko ken kuana ngem naladawen ti amin kasinyong gaputa
no kaanumet nga nagpudno akon ti panagayat ko kini Chona. Adamot ten sa bali nga nagpitikan ti puso na. Kasta unay ti babawik idi. No kumalalasapsapang impudnok ken kuana ti marikriknak amangan no da kami kuma ti nagkatuluyan. Amangan no sa anak ko mga nag-abroad. Amangan no aging gaita ket da kami ti agdenden na nga agasawa. Inot met nga nailiwliwag ko ti amin bayat iti panagtrabaho kiti Saudi kasinyong ket kalbasan ti tallo atawen nadamag ko laengen nga nabalo ni Chona. Taday di damo nga asawa na ket naidalit iti nakaro a sakit ket pimusay nga awan pay ti anak da. Simken iti panunot ko iti kasinyong nga apaman nga agbakasyon agtita Pilipinas ulitek ti agdaton ken ni Chona. Abaring no addan namnamak ko nak itatanaway amanen gapu tabalo nga ruden. Angem nagsanod metlaeng tiriknak kasinyong gaputa panpanunutik iti tokas pagarigan ta agbakasyon nak tamaki asawa akin ni Chona kasanupeng or ti panagadal ti kapsat ko kunak iso nga nagari kanyak ti pagayatak nga matulungak ti pamilya kaya tintuloy ko tinagtrabaho idya abroad aging nga nadamag kumanen nadamag kulayangan nga nagasawa manen ni Chona iti may kadwa agundaway. Ket nagsakit manen kasinyong agbababawi ak manen tano kuma nagdatonak inulit ko tinagdaton ken kuana amangan no da kami kuma itan ti agasawa. Hay. Pudno ti kunada nga adda ti udi ti panagbabawi angem awanen ti mabalin ko pa ita. Nakikalay sa manen ni Chona iti sa bali a lalaki. Ket kalbasan ti tallo atawen manen kasinyong nadamag ko manen nga nabalo manen ni Chona. Nakaturpos met idin ti kabagis ko kasinyong iti panagadal na ngem kaslang idita na ikanak ti gundaway nga makasaritak ni Chona iti telepono. Kasla nagtupak ti langit kanyak ken kasla napuka o namin pinsan tinamnamak idita ibagana nga saan nakano nakayat ti agasawa pay. Gaboy di dayjeng imbagana saan ko nga intuloy ti panggep ko nga agdaton manen ken kuana kalpasan iti pan nakabalo na iti may kadwa gundaway. Ngem kasta unay ti luksaw ko kasinyong idita nadamag ko nga kalpasan laeng iti nasurok makatawen. Nakikalay sa manen ni Chona. Ket dituyen nga inkeddeng ko nga isardeng kon lipate kon ni Chona namin pinsan. Aklune kon nga saan nga talaga nga da kami ti agkagasat. Ngem nagbaliw man ti aminen kasinyong idita iti may katlo agundaway kalpasan laeng iti may satawen. Kalpasan nga nakikalay sa iti may katlo agundaway ni Chona. Nabalo manen gaputa na idalit manen iti sakit tinagbalin nga may katlo nga asawa na. Dito'y nga nagwaras ti damag nga ni Chona ket maysa nga makunkuna nga babaluen nga no asino ti asawain na ket pumusay a pumusay. Ang eksakto met idi kasinyong nga agawid ako dita Pilipinas nasurok makatawen meten nga nabalo iti may katlo agundaway ni Chona. Ket kasyuman nga rod arugyak kasinyong idita
kasangsangpet ko launay dita Pilipinas. Kalpasan iti nga pula tawen nga panagtrabaho manipod di abroad. Nukasta baraw. Si kamot laeng timang talon da ito'y ginatag mong adaga. Uwi na natatang. Ngam da ita mananda na kiti sa bali nga tao. Awan mo ti ubrahag. Isungar nga nagawidak, tadituya kon ngagtrabaho. Isot serbi na nga gimatak ti talon tatang tapno da talunek. Ay, no kumanapig sak pela barok akit. Siyak kumalatan ti magtalon, taureg subli ka di abroad. Awanin ti panggap ko pa yung agsubli tatang. Ay, no kasta. Mabalin mo nga ro din ti yung masawa. Inunaan na ka pa iti ading mon. Uwin nga ro tatang. Ang saan na bale? Saan mo't penga naladaw ti amin? Ken damag ko ka nabalo man ni Chona. Ha? At yung tiket mo sa uwan. Ay, sabi. Di mo kunain. Nga aging ga itagit ipatpatay mo pala day dyan nga Chona. Apa yan dyan awan mo tinakis na tatang. Balo man ni Chona. Kahit nasawan, nawaya man. Ay di ka lang mabuti ng baraw. Anya ko matipagbut nga tatang. Babaluan day dyan nga babae. Amin nga inasawa na idalit iti nakaro as sakit. Gayso tip impatay da. Ay. Imo ko na nga asawaan may. Ape ko man ang asawa ang tatang. Di ka na pudno na. Diyak pa'y pulos nalipatan ni Chona. Tawa mo pa iti sa bali nga babae nga. Nga dimting iti biyag ko. Ay na, Diyos ko, ay sigurado lagi de nga saan nga umanugot ni nanang mo kaday ta nga pampalanwam, dita nga panpanunutam. Ay na, ultimo dagiti babaro dito ayan tayo, kabuteng da nga asawaan ni Chona, ure no kasanot kinalapsat na, tadimet pa'y pulos na ganak. Api gamin nga mabuting da tatang, patpatsin da man de, ilada ka pamati da. Naira na lang mo't coincidence lang, nagpada nga naidalit sakit dagiti nagbalin nga asawa na nga isot impatay da. Ay, awan mo't ti dagas na numamati ka. Liklikam day dyan nga babae baraw. No di mo kayat nga dadakas sa mapasamaking ka. Kasano nga rod tatang, no diyak maliklikan, ta isumot lang tatipit-pitik ti pusok. Ay na, ay kataramidin mi ti amin na, tapos saan na mapasamag day ta. Sigurado lakid de nga madanagan ni nanang Mau. Amangan mat. No. Si kabat ti sumaruno nga maidalit ti sakit, kat si kabat ti sumaruno nga matay nga asawa da dyan nga Chona. Para makita atatang. Mayat mo kasinsin, na panunutam ti agpurgudan. Uwan nga kasinsin. Si kalaangan ka, ti awan ti asawa na, kada tayo nga kasadaran nga kakasinsin. Nakunampay kasinsin. Kat, bakit dito nakururno nga, babay na ti pa nagtrabaho ti abroad. Kat, uwan na, bagking ka ta, dabukod mo nga talon, nga taltalunan. Si kaman, tadi mo kahit nga patalon kanyak. Saanan kasinsin. Awmat lang yung ubrak. Siya kundi mang talon. Sa bagay, stubot ako na ma. Ang no plan-plan num ti umasawan. Adda ka din kayan-ayat mo kasinsin. Awan pa kasinsin. Adda ipit-pitik ti pusok. Idi pailaan. Ay, sinumat kasinsin, taga dito lugar tayo. Amok ka de. Nabayagin nga amom kasinsin. Ta saan mo't pa'y pulos nga nagbaloy ti ipit-pitik ti puso. Anya? Ay, kasinsin. Di ka agang ang ti kasta. Ha? Anya tiket mo sa un kasinsin. Ay, madiday ta nga angaw. Saan nga nasayahat neta kasinsin?
Tikit mo sawen? Kayat mo nga asawain ni Chona nga idi pailain nga ipatpatig mo. Awan mo tidagas na kasinsin. Nawaya mo't isunan gaputa. Nabalo mo't manen. Di dyan nga rod kasinsin. May katlo nga darasan nga nabalo. Nga agpapada nga na pasig nga naidalit ti sakit. Digit tinagbalin nga asawa na. Nga isut impatay da. At dan sa sumpa na dahi dyan nga Chona. May sakam kasinsin. Agpadpada kay laki ni tata nga mamatmati ti kakasta. Agkitagpaypay sumag. Ay. Baka akit no, sikat sumaruno matay kasin. Nituloy mo deta panggap mo. Para makita kasinsin. Ni talaga nga seryoso ka kasinsin. Asin dita? Sana ka din na may lasin, Chona? Ay, si Kagayam, Sami. May mag-arabiim. Mabalin do may pasyar? Mabalin lang ta. Agyamanak, sumrek ka. Agtugaw ka pa eh. Anda ka di datatang gananang mo? Adada jelikod. Anya ka diti gagaram dito Sami. Kwa? Amumot. Chona nga. Gabgabog laeng manipod jabrod. Nadamag ko nga rod. Nadamag ko mat. Nga nawaya ka manan. Isu nga imayak dito Chona. Takayat ko kumatiag daton manan king ka. Mas daawak kin ka, Sami ta. Aging kay ta, saan ka pa nga nag-asawa? Saan nga rod? Awan ba't ti gundaway ko? Ta, sa nga pula tawin ko jabrod. Kenti kinagpaisuan na, Chona. Saan ko pulos ka na ibawing ti panagayat ko keng kahit sa bali? Kati di madamag ko, nga nabalo ka manin. Nagsubli tinamnama. Nasapay ko datamit laing tagkagasat. Ang kwa, Sami, mabuti nga sang aminin nga makiasawa man. Anya ko matipagbut ngam. Nawaya ka mo. Awam mo ti asawa. Isu nga rod. Namitlo akon nga nag-asawa. Ket pasig da nga naidalit iti sakit. Nga isu ti impatay da. Di damo nga nabalo ak. Nagsakit tinakim ko. Kalpasan laing ti sumagmamo nga tawin. Pimusay tay di asawa. Ngawan man lang tinag-imba na ibati na nga bunga ti ayan-ayat ni. Kasta nga talaga ti biyag. Siguro akit isu ti gasat na. Di may kadwa nga gundawi nga nag-asawa. Kasi manin. Naidalit manin iti sakit. Nairanala siguro nga agpada nga ada nakaro asakit dagiti nakiasawaam. Uwi nang iti may katlo adaras nga nag-asawa. Kasi manin naidalit manin iti sakit. Nairana lang mo't coincidence nga kunada. Angim saan? Pudnon sa tibagbaga dagiti tao tiglaulaw. Nga niya. Nga adda sumpa. Nga malasak kano. May saak kano nga babalwen. Nga no asino man ti mga asawa kanya ket maidalit iti nakaro asakit. Ken pumusay. Kayat mo karod? Kayat mo karod Sami? Nga niya. Nga asawain nakmet. Ket si kamit ti sumaruno nga maidalit iti sakit. Ket si kamit ti sumaruno nga matay. Jack la mamati iti kasta. Reliyoso akmet.
Chona, gaputa da pa nagbuting ko iti Diyos. Ngem, jak mamati ti kasta nga sumpa-sumpa nga kung kunada. Anya? Wen? Ket naman, sika, mamati ka. Pwes siyak saan. Ket nakasagana ak nga mangisugal ti biyag ko. Aklunem lahing ti panagayat ko keng kachona. Ikariking ka. Sa anak to nga pumusay. Sa anak to nga matay ngayon si Gita. Aggedantan to. Bayat iti panaglakay ken panagbaket ta. Ikarik day ta. Ket siyak to. Ti mangipaay ken kay. Mangipaay ken ka iti anak. Kunamla day ta. Angin. Kasanong arod kanyak. Ket siyak mamati ak. No bilang laeng ta. Aklunen ka. Ket agkalay sa ta. Oh, edi nagragsak. Rugyan ta adagos no kanti agaramid iti bibita. Ngim di nak maawatan sa ami. Di mo ngamin ammo ti marikriknak. No makiasawa ak manen, di mo lata maikat iti panunot ken riknak nga madandanagan ak. Nga iti anyaman na kanito ket maidalit ka mat iti sakit. Ket baka amang ano jakton ka ba ilan ti sakit na nga mabalo ak manen. Jakto ka ba, jak amo no ka ba ilak tupay. Nga ibturan ti sakit na no mabalo ak manen iti may kopat na gundaway. Kas ti kunak, saan to nga mapasamak dayta? Napigsak mat ti kunak. Kunamla dayta Kastamot ti panagriknak idihi kadigiti imo na nga nagbaling nga asawak. Nasalon at mat ti langlangada. Napigsada mo't. Ang naidalid na mat latay ti sakit. Saan ka ngamin nga agpanunot ti kasta? Narigat ti awan ti katakaw nay. Awan ti katakaw nay. Katako nay na itibiyag. Oh kita ma. Agat at tahil ka pa yan. Ha? Saan mo ta sakit dayta? Ag nervyosak lang. At siyempre. Ilablaban ko lang mo ti panagayat ko king ka. Pangasim ko ma, Chona. Ikanak ko matigundaway ko nga mga ipanekneking ka, nga napudot panagayat ko. Ken saan kanton, nga makarik na iti sa ken sakit. Gaputa, ikarik. Nga jak to asigo da matay, kalpasan ti panagkalay sata. No kasta, ikanak nga ron matigundaway ko nga, makapagpanunot sa amin. Agyaman at nukas ta, Chona. At least, inik ka nakitinamnamak. At sabay ko iti mabita pa namin. Maamuakon, ipangedeng mo. Pudno ka de, ti damag. Sami anak ko. Nang. Ay, pudno ka di nga. Agar-aram ka. Kini Chona. Tabat ti kurak kikuana bakay. Talaga nga natangkin ti ulo na. Ay na, Diyos ko, aya. Sami, baraw. Agpakamatay ka kadeng. Ha? Unay kay mo nanang. Iyarig yung mo ti pa nagpakamatay. Panagarim ko kini Chona. Ay kit agpay sumait. Kat amumait nga namitlo nga darasan nga nabalo dahil siya nga babae. Angim, kahit mo sawain. Saan ka mabutang? Agpapada kay laamin nanang. Api ko mga mabuti nga. Kat pasig nga na idalit ti sakit na gitinagbalin nga asawa ni Chona. Akit to asawa maidalit ka pat iti sakit Ay na, di kay madanagan nanang. Ay nagbaraw kay.
Iyan ilikliklik ka laang mat, idita ka sa masamag. Dumngag ka kumakada kami, si kasame, baraw. Ada ako ni Tius, wasto nga edad tatang. Amo kunti, ada bukod ko nga desisyon. Gaputa bukod ko abiyag da ito. Woy, nabuk da ita. Ang imbagbagaan da kalaang, ay nabaraw. Di mila kayat, nga dada ka sa mapasamak king ka. Awan ti daga sa mapasamak kanyak, nanang, tatang. Gaputa awan ba't ti marikrik na kasakit ko? Ay na, sa anak na mamati ka da kita. Ipaneknek ko kada kayo. Uray patayon dak, numatayak. Anya, tila ibagbaga. Ay, pagkat katawaan ka lang, nanang. Apaman nga aklunin nak ni Chona, ikarik ka na kayo. Nga sa anak nga may tulad, kadagiti nagbalin nga asawa na. Ay, yun po, na ikan barok. Sikan, di makaambo, bakit? Talaga nga natangkin ti ulo na dahi nga sa amin. Ay, nasa may barok aya. Kaya't mong samad ngag-nervyos kami, ni tatag mo. Hagi nga nag-nervyos nanang. Maragsakan kay kumakanyak. Gapot na nabayag matapanawanan nga. Kaya't yung agsimpaki ti biyag. Kasano nga agsimpaka? Babalwan mat. Ti kaya't mo nga asawaan. Ay na, basta, nakaikad din ako nanang. Ken may sa, ni Chona ti ipitpitik ti puso. Idi pailaan. Unay kan ay, alakit, sapay ko mga ron tasaan nga mapasamak. King ka, tinapasamak ka dagiti nagbalin nga asawa na. Talaga? Aklunin ako? Aklunin mo di pa nagayat ko? Uwen sami. Ipatpatid kami. Kitsapi ko tatong palim ti karim. Uwen, tong palik ka tong palim. Sa alak to nga maidalit iti nakaro a sakit. Saan ka to nga mabalo manin? Kat saan kun to nga ipaiking ka, ti sakit ken sa nga impaid dagiti imun unang asawam. Sapay ko tatong palim day tanga karim sami. Tadyak amuno ka ba elak tupay? Iso nga, saan kanto ko mga matmatay? Saan ko Saan to? Ikariking ka. Ikariking ka, Chona. Apay. Nabanugak nga rod, bakit? Anyat nakabanugam. Siyempre. Kalkalpas ti Kalaysa. Ado nga bisita ti Dimar ay. Kat inasasikasok na iti bisita. Timulong akpe nga nagisagana. Kunak tumat namin king ka, nga bebe amlatan. Data tinagkasar. Iso nga. Saan ka kuman nga timulong pa'y kadagiti, nang gamulo kadagiti na isagana. Awan nga mabainak mo. Makaturog ka din? Ha? Itay ka pa nga suyab. Kumakot, honeymoon ta ita. Kuha, uwi nagsusuyabak ng sa anak pa yung makaturog. Anya nga saan kita imantamatam? Makita ka rin tamatak. Agsarmingak tiket ko sa makikita ka na kita matam. Lablabanam laing taturog mo. Ay na. Saan? Bakit? Alangan mo't naturugan ka. Itatangada mo nga rabiita ka sa gasawa. Rumbeng laing nga. Maangay tay. Makun ko na nga honeymoon ta. Saan ka di?
Hmm, kasano nga rod kit ni? Napanpanog ka ako nam. Sa makaturturog talangamon. Saan? Siyak tupay ti kunam. Nasanayak ti trabaho. Siyak tupay kat nasanayak ti talon. Neruama ko iti trabaho nga natatagsan. Ije abroad. Sa nga pulo atawin ko nga nagubra iti natatagsan. Deto'y laengan. Talaga? Ito na. Kaya't ka nga paragsakan. Ita nga damo nga rabi ita akas agasawa bakit? Alaman nga rod lakay. Ang guli ka? Oh, sigurado ka ah. Nga niya. Ngawan ti sakit mo. Nakikalay sa akmanan. Kat panpanunutik. Shhh. No panpanunutem. Nga maulit to manan. Day di napasamak yung ka nga nabalo ka manan. Saan to nga mapasamak day ta? Napigsaak bakit? Awan ti marikrik na kamadi. Sigurado ka? Wen. Oh. Tapno ipaniknik ko king ka nga napigsaak. Umay ka ditay. Ay. Ure sa kruyeng ka. Ay. Sami. Oh. Kasti ka diti nakapsot. Kasti ka diti ada sakit na. Kalpasan tiyag malmalem nga napanog. Kabailang ka pa yung sinakroy. Muwen ka din. Napigsa ka nga paiso. Sami. Saan lang ka dahil at pagpigsaak bakit? Umay ka. Aping yung patugaw lang titilamisaan. Saan ka din nga jekatre ko ma? Dito'y latan. Tapno sabsabali mo. Bakit? Anya? Dito'y talatan nga gahani mo. Nakatugawak titilamisaan. Ketsi ka nakatakder ka. Ketwa na. Apay, di mo pa napadasan. Padasin ta. Ikate kung di pagananay mo bakit. Kat agkak tinaduma-duma nga pasit ti bagin. Sami. Tita. Medyo agsanggir ka basit yan ta sarming. Ito'y. Wen. Tita. Ikay kayan mo pa eh. Saan ka di nga mayat tikastoy nga posisyon? Wen nga ron. Tapno saan mo't nga kanayon nga katre. Kung naktumat. Yeah. Ipatpatig ka unay-unay. Tsuna bakit? Ay, ipatpatig ka ba't unay-unay? Sami lakay. Yagawatan ti agaramid iti anak ta. Agaramid ta iti baby ta. Sige. Agpaminduhatan tupay. Ha? Sige. Naisuti ko na. Anay ko. Nagsakit ti bagbakik. Atsa! Napakaruanak samot di rabi. Basta unay ti banog ko. Sa kami nagpamindwa. Nagpamindwa kami kinitsuna. Nagpanatengak samot yan. Nakariin kagaya mo yan, lakay. Agisagsagan na ako niti pagarmusaran ta. May kan. Sige bagat, nakladji si banyo tag diramusak.
Oh, abi nagatsing ka. Kuha. Ken abi nga singlot ka asinglot. Ala, aguyik ka ba eh? Madila ti magbagik. Bakit? Nasubrahan sa banog di kalman. Anya? Abay. Kita lang na dugurigor mo. Awan. Ni, agpanating ka. Nagangailangan ta na banugag di kalman. Sa anya oras nga naturugtan. Nagpaminduata pa nga naghanimon. Wanangim ni, dagos ka nga nagsakit. Aguri ka. Abay. Agpilis ka. Ha? Agpilis ka. Abay. Intag pa check up. Intag yung doktor. Ha? Doktor agad? Kituan na. Agsakit ka. Ay nadik, Diyos ko. Dahil sama ti Ruginan, Diyos ko. May dalit ka sama ti sakit sa amin. Ay, kuha. Gagangay lang ang sakit dahil bakit? Ay na. Ag tumarak tumadamdam ha. Gagangay lang. Ito nagmalmalam nga nabannog tadikalman. Nabannugak. Napanak ti multulong pa nga nagasikaso ka dagiti makan. Gagangay lang nga. Nabigla na ti bagay. Dita korti kong kunak. Dita pagrugrug yan di amin. Ang mga kumaro dahil tayo sungayin ta di doktor. Nagpa-check up lakay. Agar ka. Naisa gana di kiti arwatan. Ha? Saan? Aman. Saan mo nga papilit? Kagura ka no di mo ka. No di ka agtulnog. Kagura ka no di mo ka itagpa-doktor. Ha? Sige. Nay, apa nga dakabat dito yung talon baraw? Tang, agit, umay ko kasi kasunding iti mulak at atang. Saan ka di nga? Nai-hospital ka? Anya? Saan tatang? Kinday tamot ti damag be. Intaray nakakalot ospital ni Chuna. Na nagsakit ka no? Saan tatang? Anya? Saan nga po nung karot tinadamag be? Napang kami lang di doktor tatang. Napang kami ospital ang nagpa-check up lang. At ang pinagustuak lang mo ti asawag. Ta ipilit naman. Ape nga nagpa-doktor kayaw. Kalpasan nga minti kasarmi di kay sa kalman ka nagpanatengak sakit naguya ka kata nabanbanno ka garod na puyata nakpay. Dayjay laeng. Wen. Gagangailangan nagnervyos ti asawak Kit ko na nga baka isukalot pagrugyan tinakarwa sakit ko. Manugutak-latan namnon awan ti ririmi. Na ibutain. Bagay. Jakmat ka di mababalaw ti asawam. Madanagan siguro Nagsakit ka. Mga no kubaro. Ket anyat ti kayat yung asawang tatang. Ay amumlatan Iyad adayo na siguro ang may dalit ka itinakarwa sa kay. Ket agit amumlatan maitulad ka kadigati maipada ka kadagati mo ng asawa na. Unay kay mo tatang. Nagpanatinga ka lang. Mataya kon? Ay hindi mo lataan mo gagakailangan mo't angag. Nervyos ti asawam. Ala. Di ka unay ka rin nagbambandaw. Kat baka nung mabignat ka. Nakaibot tatang. Gagakailangan nagpanatinga. Nagatsingak lang kadaan intaray na ka ospitalan. Dakon, bakit? Bakit? Bag mo talaga awit kan lakay. Umay ka manganin. Sagalan ti pangrabyantan. Madamdaman ton. Apay? Nakalabugwan dito sugat ko. Anya? Nasugat ka? Wen. Sabit iti kayo nga dasiit na jay talo ni tay. Kitakman? Dito ni. Ala, naiwan mo't gayam. Wen, yung magagangilaan.
Analang, basit la dayta. Tinapalak mo't itibulbulong itayan. Tapno agsardeng ti panagdarana. Ay saan nga mabalin? Anya nga bulong tiinpan mo, tintapal mo, amangan mo't no makasabidong. Bakakit no, saan nga si iti naka-donor keng ka? Ha? Amangan mo't no barbed wire nga aglatlati. Amangan no matetano ka sa amin. Agpalas ka. Anya? Anya agpalas? Ita di ospital. Ikagpatudok iti anti-tetanus. Unay ka mat. Kasi itan laday ta di talon. Gagangailangan mat antig. Taltalon mo na masugatan. Wala nga nakaro day ta ni. Ne? Numabalik pa dait ta pa'y day ta. Saan nga? Saan nga nasking na pa dait day to? Nagsarting mo ti panagdaranan. Agkubutula tayo. Agkubutula tayo sugat na. Saan na mabaling? Saan ka mangisuro? Kagura ka no di ka agtungpal. Ha? Inta ito ospital. Ang mga no kumaro day ta isot pakat katayam. Anya? Dayto lang pakat katayak? Ala, lalangam dayta. Saan mo nga lalangam dayta? To saan nga? Sinsinan dayta. Ure, basit ka sugat. Mabaling nga ipatay ti tao. Tandaan ang dayta. Mga no, dalati na dahil nakasugat kingga. Ay naingtan, agpalis kan. Tayntay to ospital. Unay ka matun, bakit? Ni apay saan ka nga nagdiretso di balayaw, ita nga panggal daw. Samay. Samay, baraw. Nang. Anya, ay tipan panunutan. Kasarsarita ka sa balimot kayam tipan panunutan. Kunak. Apay nga dito'y ka nga imay nangal daw. Saan kat nga iti balayaw, tati asawam kumati ka lang mo. Asa sidig namin dito yan ti talon nga naggapwak. Tila adda ka. Adda ka di. Problema yo iti asawam. Awamot nanang. Ay ibagam ko makanya. Adda, problema da, deta. Anya? Anya ti problema da? Awan nanang. Anya nga awan ba? Deta. Basit laing nga sakit nga mariknana. Agdanagan ti asawa na. Ha? Anya ti kayo asawaan? Agad di namin sang nga nagpanatang. Intaray na ospital ni Same. Pudno ka di dahi ta Same. Sa anak ko mga umanugot nanang. Tapos simple lang, magagangin lang nga panatang. Ang maawatak ti asawa. Madanagan siguro. Kaya muna siguro, agad nakaro asakit. Ngayon, awan ti pagdanagan nyo. Ang apeng nga raw. Apeng nga. Kaslaad na problema yaw. Kat naulit man nga minin, idikalman nanang. Ay, dahi tati ko na ako. Apay, anya tinapasamak. Nagsakit ka man ay. Saan mo't nanang? Nasugatan na kami. At nakasiitak idyatalo. Nangin, basit laeng. Inagasak ba't laadagos. At tinapalak ba't iti bulong. Ang edi bagak yung kuwanak. Nakita na. Ipilit naman man ti nagpa-ospitalan kita. Anya? Ay, amangan ka no matetanoak. Amangan ka no aglatlati dito nakasiit kanya. Nakasugat kanya. Ay, data lati. Problema gagangay lang nga problema ang tanang saan nga normal dito nga arami din ti asawa. Basit lang nga sakit ko. Basit lang ang sugat ko. I-hospital nak. Madanagan siguro ta asawa ba. Tadi na kaya ti mabalo manan. Huwain po do ti ko na ni tatag mo. Agtungpal kalatan tapno na awan ti pagdanagan ti asawam. Unang kasanumot madisturbo nakmet. Uray no kayat ko ti aginanan. Kapilitan ngayon kami di hospital. Katadusa ma. Takinayat mo nga raw nga inasawa dahil nga babaluain. Unahin, Diyos ko. Nalipatak ba nagitugot ti kaputin? Ay.
Adakon, bakit? Iyawatan ak matitwalya. Kat nabasbasa akon. Ay na, Diyos ko, aya sabi. Api ngamin nga nagpakalintudwan ka. Ha? Agkwa, di mo't agsartingan. Pagsartingan ko ba ang pilit ko at nagawid din na. Uri nabasbasa akon. Ay, nuray mo kumamot nga nagsardeng. Saan kakastan nga nabasbasakan? Nagmalmalim ka tatalon sa ka nagpakalintudwan. Ay, mati problema. Basta idigos ko adagos. Mo tititualyat ha. Nakagdigos. Sakto ag sukat. Ay, na Diyos ko, aya. Api nga nga nalipatan mo, tikaputem, amumad nga, lulam, tibigatan. Nalipatak nga rod. Lahi pa kasi mo titualyan. Awan di pagdaragam. Gagangay lang mat. Bakit? Bakit? Jona, bakit? Di pa man dito aircon. Nakasta ulit tilamiis na. Anya nga aircon kat awan met ti aircon talakay. Ha? Kadi. Api nga nakaslat ala na ki aircon. Anya ti bagbaga. Malamlaminak. Payagpagay na. Mga lakaman pa iti may isang nga ulis na. Na yun naman diti ulis ko. Anya? Nakapudpudot tupay. Ha? Malamlaminak rod. Bakit? Putis ka. Anya ti bagbagam si ka. Kuha. Malaminak ko na. Mga lakamantin na nabungbungbung nga ulis kita. Permi nga, kumtera kung tilamiis na. Anya nga nalamiis ka, saan ba't una nga nalamiis? Api nga paypayagpagan ka. Ay na Diyos ko! Nagbara ka! Gagangay la da ito eh. Ay na, anya ti oras eh. Alas 5 pala ti parbangon. Diyos ko. Pangalala ka roti. Lugan nga pangilugan na king ka nga mapan ospital. Anya? Saan? Api ospital na. Yung kalatan mangipaburik ka ti danumun. Malakat labakarat ha. Anya saan? Saan nga daytat ka sa pulang? Una yung ka mangriing ka kadigiti adda store na ta. Gumatang kalatan iti paracetamol. Iti biogesic. Wano dati para trangkaso. Ay na, saan nga mo na ida kita? Aguri ka. Panam, mabitlain. Titi ulis kay bagbagak. Bakit? Panan na. Bakit? Malami na ka talaga. Diti pan nakatudok ti kalman. Madiditi pan nakatudok ti kalman. Nabigla ak siguro gabuta. Nagmalmalim nga, naginit, nagmalmalim nga na initan ak. Sa nagtudo ti malim na. Nabasa ak ti tudo. Maalalat agas na ito eh. Oh, Diyos ko. Anya dayta. Anya dayta nga sirena. Ambulansya ba't dayta? Guri ka man. Ada ambulansya ti kasto nga oras. Ay, bumangon ka. Dimtengan ti ambulansya nga inawagak. Anya, nagawag ka ti ambulansya. Wan, iso dayta itasangaw. Nagri ka. Nasukatan ka. Tainta di ospital, lagay. Anya, uri ka mo tunbakan. Awan din na aramidak, uri no. Mabainak kumag, lalo ta idi rumwarak. Rumwar kami ti asawak. Ket
pilit nak nga pinaglugan iti ambulansya nga buybuyay na kami dagiti kaaruba mi. Manugot aklatan ta kahit ko lang nga di kami agriri. Ang imidyada kami ni di ospital. Imbaga ti doktor nga gagangailaeng kanumat di gurigor ko ta nabigla kan ti bagik awan kanumat tinakaro asakit ko. Pinagawid na kamatla adagos kalpasan ng hamngin nga rinesetaan iti agas para gurigor. Kunakmat king kabakat gagangailaeng di nga gurigor gaputan na tudwanak. Uray pa'y kaya't ko laing mat nga masigurado. Amutay nga rod. Amang ano nakarod ang sakit daitan. Tay daita kati pagrugrugyan na. Aggurigor nga umuna. Kastad digiti mo na nga asawa. Gagangilain nga agsakit da, gurigor. Nga saan damot nga nagpatpa-check up. Tati amok mat. Gagangilain nga talaga nga sakit. Doktora mismo nang ibagaking kan. Kaya at least siya. May ibagam ngayon tat doktor, ita at ospital. Sumurutak, umanugutak. Kaya't ko lang nga may panikniking ka nga awan tinakaro sakit ko. Winangin kaya't ko laing ba't nga masigurado nga awan nga talaga. Baka awan pa'y laita. Ha? Anya tiket mo sa wan? Baka adan to dumte nga sakit mo. Unay ka mo tin bakit kaslamumot lang antisiparan nga agsakitak to iti nakaro. Katitalat mo. Ay na, kapapanunot mo dayta, dati ibagbagada nga sumpa. Aging ka nga, di mo iwaksi iti panunot mo dahil nga pamati. Kanayon mo talat nga panpanunutin. Nga no agsakitak iti gagangailain kat paraking ka nakaro asakit day jayan. So nga bakit? Di mo ko mapanpanunutin day jayan. Di nakbat mababalaw. No, kasta man ti panunot ko. Tadyak karod kayat nga maulit manin ti sakit kin sa empty. Oo. Abay, di mo ka di kayat. Concern naklayang matkin ka. Kinjak kahit nga mapukaw kayo ni biyag ko. Nagidaksim sa amin, tinaramit ko. Ay, saan? Ay, apresyarik mo, gaputi concern mo kanya. Angin, tapno ko maawan ti madisturbo, maabala nga sa bali nga tao. Apay, panunutin pala na kita nga banag. Ngam na di panunutag na di mariknag. Kaya't ko lang man ka. Nasaan ka nga matay? Ikaw ha. Unay ka matay. Agsublita ito ospital. Ha? May kaduang aldaw tatan nga gurgurigor ka. Gagangailain ang bakit nga saan magkadagos-dagos gaglaingak. Unangin ni. Ang mga nakumaro da ita. Saan man? Dako na ti doktor basta kano agtumarak kadigiti agas ng reseta na. Aglaingak to lat gagangailain nga. Napakaruang kami ti bagi. Agtrangkaso ang karot. Unangin mo. Diyos ko. Nabara ka matlata, lakay. Anya nga tanuin tahan. Gar ka. Anya tarabidan. Umawagak man iti ambulansya. Ay saan? Saan ka mangistorbo manen? Unay ka matensyon na bakit? Gagangay na da ito. Saan ba't nga agad-agad? Saan ba't nga sigod nga? Saan ba't nga dagos nga aglaingak? Maimbaganak? Nanyam ni. Iso manlaiso ti bara ti bagim. Diyos ko aya. Di mo kayat ka di nga. Ay saanin nakababayin ka dagita karuban. Alang, agasem, agsarano nga aldaw nga. Iambulansyadak, gapula nga di trangkaso. Kaya't ko laing mat nga masigurado nga saan nga kumaro ti sakit mo. Alay, babaamon, into no bigat. Baliwan tantot agpa-check up. Basta saan ka umawawag iti ambulansya. Diyos ka, hindi mo kayat. Kaya tasawa, inaklon mo. Anyang inaklon. Inaklon mo tigasat ko. Nga anya? Uy. Jonah. Pinagsakit ka. Mapalo ako manin, Diyos ko. Day tigasat ko.
kon. Anya? Diyos ko, ape ngamin ngayon palubos ko. Gagasawag ba na? Uy, Chuna. Ano di bagbagam? Diyos ko. Imbaga ayaw ko makanyagin di Diyos ko. Nga hapon no ti sumpa. Naunay ka saan nga po no ti sumpa. Diyos ko. Isagsagala kong tibagik. Isagsagala kong tiriknak. Nga mabalo agmana. Ay, unay ka mati. Isang kagsasao ti kasta. Baka mo pumudno maday ta. Diyos ko. Dahil ito yung launay ti problema kiti asawa kasin yung gapoy iti pobyanan nga mabiyuda when agbalinabalo when umabalo. Siyak mo tinagsagrap iti amin. Tabasit laeng when gagangay laeng nga sakit. Pagaropnan ket ison ti rugi iti panakaidalit ko iti nakaro a sakit nga ison to ti ipatay ko. Saan nagmat kidi nga nagbabawi iti desisyon ko nga nakikalay sa kingkuana angem kayat ko kuma nga agbaliw ti asawa dati agbiag kami akas agasawa nga normal. Dati no adama nagsakit may sakit gagangay lang. Dati agasan mi nga saan kid nga tilaad nga panunutan naglalo ti asawa. Anya ti rumbeng aramidik kasi nyong anya ti kasasayaatan na nga ibagak kenkwana. Kasano nga alukuyek nga iwaksi na iti panunot na dati pamati na nga isuna ket may nga babaluan nga tao no babae nga no asinuman ti mga sawa kenkwana ket maidalit iti sakit nga isunto ti ipatay na. Dahil ito iti pakabuklan ti surat ko kasinyong ket sakbay nga maladaw ti amin balakadan dakman tabareng no agbaliw pa iti asawa. Sabi ko mata danay bati ng adal liwliwak en pagsarbingan ti biyag dati nga pakasaritaak kadagiti padak nga din kinagbuya. Yun akong tiagyaman kadagiti nalay nga agbalakad kasameten. Thank you kasi yung ti anos ken laing mga nang ibasa ti surat ko and more power to your program and God bless everyone. Tuyag problema apagaya mo Sami, Itilawag City.